Гей, геймерки і геймери, вітаю вас на каналі. Сьогодні той день, коли ми нарешті вертаємося до нашого основного квеста. Так что пойдем разбавлять с нашей крошихой Морриган. Там, у Доктауні. Ось, здається, сюди. Берем с собой Нео. И ну, давайте возьмем Таш. У якості танка. Який нічого танкувати не будем. You had me followed. Inquired about. The market was all right. No one gave you any trouble. О, некий новый квестик. 10. Можем взять. Что с тобой здарилось? A Grey Warden. Are you all right? You're Rook. Так, я Рук. Vesta. What happened? Приємно I'm познайомитися. here to help the Shadow Dragons, fighting Darkspawn in the catacombs. They weren't No ready when we toys. started, but then the others said to run. Get help. We can't leave the Darkspawn if they escape into the city. Just sit tight. Да. А я зроблю всю працю? Ні, не зараз. Зараз у нас по плані Морриган. Please. So, your mom wanted you to lay low, and now you're... Я хотела послухать, что Нео каже Таш. Ну, убили. Бам, тримай. Чому у нас хтось нападає посеред городу? Все? Ні, ще одна пару. Душа, тут розмовляють ці криласка, я хотіла послухати. So, your mom wanted you to lay low, and now you're with us. And because I wanted to be here. Then it looks like we pleased everyone. Isn't that novel? Yep. It's great. А? Добре. Як все супало. Чому гэта не горить? О, відчинили. Некие показывая магичные цацки. Hey, Хардинг. Таш прийдеться знову кікнуть, отримлюється, раз ми з нами Харден туди пойдем. Why did Morgan want to meet in Minrathous? Isn't she helping the Veil Jumpers in Arlathan? Indeed, but today we have a guest. Ніхто And he гете. needed the anonymity that only a city provides. Well, Гость. look who it is. О, Good to see you, Lace. інквізитор. Rook, you remember how Varric and I served the Inquisition? Well, this is Inquisitor Trevelyan, the man who led us all. Я ось зрозуміла була поздно, що треба було його трошку зробити старим, тому що, ну, тільки там 5, як мінімум, год пройшло. Тревеліан – це неке панське Isn't that the прозвище. name of a noble family down in the south? Yes. I remember the days before the Inquisition, when Trevelyan family politics were the most complicated part of my life. Simpler times. I fear that simpler times are like to remain a memory for now. Morrigan and Harding have told me about what you've accomplished since taking over for Varric. You've put together an impressive team, and you've got the best chance, maybe the only chance, to stop Elganon and Gillenane. Не.
Я не веду, що нас тримається, We've та been doing навіть. what we can, but I'll be honest. Right now, feels like we're in over our heads. You've already faced setbacks, you'll face more. Your actions will have consequences. Have you seen the blight all over Treviso? We know all about consequences. Such thinking is a trap you can ill afford. Treviso was blighted because of Elganon and Gillenane, but Minrathous was saved because of you. I wasn't ready to become the Inquisitor. I wasn't ready to have to choose between helping Templars or mages or decide the fate of every Grey Warden in southern Thedas. Eventually, when the choices I made caught up with me, I disbanded the Inquisition rather than let it turn into another problem. Maybe someday you'll face the same situation. But I'm asking you not to worry about that future until we have one. Right now, we need you to stop the gods. All right. I'll do my best. And while you do so, Rook, the Inquisitor will do his best to ensure that the rest of the world remains intact. A daunting prospect, given that most of the South is under siege by Darkspawn. It's that bad? If not for the Inquisitor, the South would have collapsed completely. He has not been idle while you assembled your team. Ну, я навіть не веду, чи потрібна нам армія. Ось що нам потрібне... Хто це був? Сувізі, вибачте, да. Це так. А чому Янатіон If the тут? South is in such turmoil, why come up here Ian. just to talk? And how did you get here so fast? Did you think you were the only one to unlock the secrets of the Illuvians? Morgan helped the Inquisition use the Illuvians to travel. While I lack the Dreadwolf's Viravus, I may still scurry between the walls of this world to be where I might do the most good. The Inquisitor asked to meet you, and I thought it might help you to meet him. Добре, яке було друге питання? Розкажи мені, що там на... I thought the gods were Putney. mostly active up here. It's really that bad in the south. Elganon and Gillenane have indeed restricted their activities to the north. But the forces they deployed to the south, the strange new Darkspawn, have spread fear and corruption greater than any blight in history. Darkspawn have cut through the center of Orlais. Valroyo and Halam Shiral are barely holding out. Ferelden would have fallen already if not for help from Orzammar. With Denerim lost, the Fereldans are holding the line at Redcliffe. The Free Marches have the worst of it. Acting Viscount Aveline Valen led the Що evacuation це of Kirk. дрень? She's taking her people and what's left of her army to help Prince Vale keep Starkhaven. Maker, we didn't know. My mom... Don't worry. I called in a favor with the Divine. Your mother's safe with some old friends. Thank you. The Inquisition might be gone, but my name still carries some weight. I've used it to get people working together where they can. Again, the South is my problem, not yours, Rook. You stop the gods, and I'll make sure the rest of Вже Thedas ніякого doesn't fall to the продаху blight. нашому інквізитору. Нам потрібна гетя I've been совість, having які у його trouble є. getting people in authority to listen to us. Особливо шерих Could you варталих. help with some of your political strength? My political strength? Tevinter hates me. The Venatori help make sure of that. And while I have a few friends in the Wardens, their leadership hasn't much cared for me since we clashed at Adamant Fortress. The Inquisitor did not come all this way to leave you with empty words, however. He brought something no one else could. Що A це wolf таке? statuette. We've found others like it in the crossroads. Where'd you find yours? I found it right around the time Solus's ritual failed, when he was pulled into the Fade. We've examined the magic, and it's tied to the Veil. To him, somehow. Що ми зможемо Solus його is визволити? ancient, and his magic is part of him in a way far beyond that of mortals. I suggest you take it to the crossroads and see if something in the lighthouse calls to it. Perhaps it will yield some insight into your new ally. Та, я йому не довіряю I все ще. appreciate it. Solus Ми has їм been користаємося, helpful while he's звісно, trapped його in the Fade. відомі. But Але anything that can help me get inside his head will help counter him getting inside mine. Wisely spoken. Solus rarely lies directly,
but he finds ways to weave the truth into a noose you find yourself wearing. I considered Solus a friend. I'd hoped to convince him to see reason. It's too late for that now, but still. If this can give you some insight, help you understand him. Whatever it turns out to be, I hope that it helps. We should go, Inquisitor. The armies in the south need you. Right. Harding, stay sharp. You're my eyes in the north. Always, Inquisitor. Rook, good luck. If I come across anything else that can help, you Не, will ну be the first to інквізитор, know. коли ти вже тут Thank мог you. би до свого хлопця завітати. Не тільки листи слать. Так, Сумінратис є, як завсюди дощ. Father gives me an allowance and I Oi, oi, barely oi. use any of it. Щось And це... he donates some to those who need it more. Так, ну давайте. Сюди. Rook, welcome to the Hosberg wetlands. I'd say make yourself comfortable. This place is... Не вельми Yes. ветливые. Well, foreboding is normal here, but it's worse than usual. The Blight's always a problem in the Anderfells. It's not strange to find a corrupted patch of forest or swamp. What is strange is the sudden surge of blight through the Hosberg wetlands. Much like the village you found, the blight here struck too quickly, and in strange Ну, його forms. такий трошки It's choked французький the whole акцент. area. And the local village, Lavendel, was caught in it. But they're survivors. We can be grateful for that. Добре, що ви тут. If there was a place that needed wardens. Then here we are. As far as we can tell, the gods you're chasing weren't here directly. If the Blight's really changed, then the changes are widespread. As for how much, I can almost sense something in there. Another sound under the blight's usual song. Stories say wardens sense blight. I never thought it was literal. It happens when you join the Order. But that's more than I should say. when we met, you tried to block the sound out. Now you hear too much. If it helps, Ти that's what знаєш, we're що here for. хутко він помре. Його кліче. Це скверно. Да, нам потрібен який план. Alright. Як вам таке? Tell me there's a plan. We heard rumors of the surge here and volunteered to investigate. The first warden expects a report. Soon. If we want proof the blight's changed, then this place is where to find it. But the way the Blight left the village, we've had our hands full just keeping it back and helping the sick. You need more to study. Yes. The odd growths the blight has formed, like boils, they surround Lavendel. I need more samples. Окей, ми гэтым займемся. Leave it to me. You can't just handle blight. I'll give you something to contain it. And watch for Darkspawn. I'll try not to die. Зрозуміло, зрозуміло. We'd prefer you didn't. So be careful. Так просто мы не загинем. Так, ці 3 у нас. 3 з 3. О, ну от можна щось і погандлювати. Можна поліпшити, не розумію, що. А кольки за 380? Всю, конечно. Нам треба. О, щит на шмат лепший. А ну тут збольшого все для Дарвіна, бо гэта притулок шэраг вартавых. Ну, там не каштуе, давайте купім, каб было. О, подаруночек. Давайте. Ну, і на гэтым, напэўна, ўсё.
Покуль что. О, квестик отчинили. Подаруночком. Угу. Іди куди захочеш. Ну, якби це би треба уніс. А, так тут вёска такая. Ёсць нават люди. All right. Некая Let's find поселище. those boil samples. Looks like there's Я думала, caves on the тут far side of the только- village. We can start there. Ой, что там, некий клишник? Квестик, квестик. You've been to the farmlands. There's a family. Voss. I'm close with him, with Ursa. They spoke of the Blight. The Blight. Before all of this happened. Я думаю, вже нема. But if they knew, why aren't they here? If I find anything, I'll let you know. Так, я думаю, твоих сябра уже сярод живых нема. Тут у нас что? Ну, я ще один гандляр. Ні, некая... Чого доброго у тебе нема. Lavendel Village. Whatever happened here looks like Demeter's Crossing. But this place might recover. Often a place needs someone Що, in я its ще один corner. клішник? This one needs more than a few. Так само когось згубив, ті штості. Are you here to help Lavendel? Бастіан. There's more out there than Blight. You must А be хто там careful. ще є? Of what? I heard something from up at Gaspin Manor while I was escaping here. The place has been abandoned for years. They say the Lord had some cursed treasure. One day he just disappeared. Could the Blight awaken a curse? If it draws evil here, the treasure's up there somewhere. It should have been destroyed. Так, ну скарб нам потрібний. То, що ми його знищать I wouldn't будемо, be це, surprised if конечно, damage from the Blight недокладно. stirred something up. Grab the treasure, break whatever curse is on it. Done. Got a sample. I'm guessing they'll need more than Нам one. треба 5. I'd love to say we can move with less evidence. I shouldn't, but I'd love to. Fine. Добре, що їх доволі легко знищать. Ну, рук ти піше, коли потрапляла б. Look at that. Ну, там ще й ззаду хтось був. Невже не мене атакував? Шок. Так, у нас стоит маркер налево, то мы пойдем направо. А нет, направо пока что не отнимается. Добренько. Раз хочешь. І що? We're not getting through here. А, не побачила. Ну, і нам мусить відчинити ось туди направо. Напевненько. Так, є ще один приклад. Випадково. Lovely. Виглядає як локація, де ми будемо з кимось змагатися. О, померли. Darkspawn. Everyone ready? Ну, конечно, все готовы. Ой-ой-ой, там некие маланочки тримай. Another champion. Let's deal with it. Бам. Не спрацювало?
Ось не люблю гэтых лучнікаў. Такія непрыемныя. Так, все, заваліўся, так табе і трэба. У меня есть такая здольность. Ай, шкода, что не хапила на эту. Зараз вибухне? Или вибухне у мяне будзе непрыемна. Ой, ой, ты хто такі? Ой, яшчэ нейкія грыбы. Так, дзяўчаткі, давайте что-нибудь придумайте. Ён телепортаваўся? Да. Ты мне дашь, ну, некий урон нанести? Я не ведаю. Нават шить не збрили. Шансы дрень, шансы дрень. Не, давайте на больше некую открытую пляцовку выйдем. О, гэта абілка з усім ямом. Нічога амаль не знесла. Не ведаю, што мне гэта дала. Але окей, будем уцякаць. Пакуль ёсць магчымасць. А, тут звычайна яшчэ з'явіліся. Ну, ваш жа быў загад, дзяўчаты, галоўнага атакаваць. Ой, нешта потненько. Ну. Так. Вы думаеце, гэта магчыма яго перамагчы? Ці гэта як з смокам? Ён імунны. Нешта я не зусім разумею. Мы сюды зарано прыйшлі, ці што? Да, я... А, холера. Я вышла з зоны, і я яму просто адхіліла ўсе... Усе ГП.
Нема мани. Давайте хоть гэтых добьем. Не, ну... Така мощная білка, усяго 11 знесла. Ай! Бежи! Покуль не рванула. Може мне взять посох? Може ён больше будем? Мне так само по 11. Здається, сподіватися може тільки на дівчат, які можуть хоч по 600 зносить. Ну, яшчэ і гэтае. Не, ну гэта бязглуздзіца нейкая. Это роля ахвяры в РПГ моё улюблённое. Тебе у твар. Ну, полову щита знесли, але ну, у нас хп скончится ранее, чем мы нечто зможем зробити. Максимум просто не треба було гэта чапаць. Не абавязкова было гэтую вялікую круглую. Що ён нас убіў? Ну, это нам не дапаможа. Дівчата, ви чому не кастуєте? 600. Все, тут давайте постоим.
Ай, не там нехай. Бляха. Не постоим. Ах! Не зауважила. Got it. First at Dinesh Crossing, now here. And the guard just getting started. Мы можем сбегши? На. Окей, мы просто сбегли. Мама тут отхилится. Что, нет? Hey, Manfred. How does he work? Никто не ведает. Emmerich would fill you in if you asked. Yeah, but he'd add details. All right then. The bare bones answer from the non-necromancer. You get your parts, put the skeleton together, some fancy ritual later, and you've got a wisp inside running the show. Manfred's a wisp? Like the one Угу. at your desk? You could make a bunch of moving skeletons? Me? No. Not without some research I don't want to do. Don't worry, those wisps are staying wisps. Good. Може, можна його отсюль як-небудь? Ну, здається, нельга. Жах, конечно. Сподіваюсь, тут більше такого нікого не буде. Вон там есть. Дальшині. Нам би відхилитися спочатку. Here comes trouble. Де який трабл? Нам не треба. Нам траблу не треба. Ой, напевно, рано. Зарано сюди йти. Все-таки тут треба ще... Десь щось типу... А! Що за скример? Пужать мене вирушу, ну? Не треба мене пужать, я сама це добре роблю. Ладно, с этими можно и побиться. Не досягаем. Well,
Well, an echo? Адгалос заўсёды адказваем і заўсёды слухаем. Удзячнасцю за тое, што я ачысціла дошкі, яно пераконваецца, што я гатовая. Нічога не павінна мяняцца, дні не павінны змяняцца. Тата будзе на палетках, а мама адчуе сябе лепш. Яе голас цяпер таксама ў студні. Нам проста трэба ўсё падрыхтаваць да таго, як прыйдзе пагібель. Яна мела рацыю наконт мёртвых птушак. І цяпер таксама маю рацыю. Якія дзённі курсы. Echo made promises and then I think it took them all. They've got us in range. Ну, это дзённик, так? Так. Echo! Echo! That's not my voice. Not your voice. Ён нават недакладна паўторвае. Who are you? Are you? Hello? 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 Ну, гэта, я думаю, ўсё. Ой, папа. Мы цяпер можам карыстаць гэту здольнасць. Ну, не зразумела толькі навошта. Good. Needed some action. Эпик. Вау. Вядома, яны па мяне бягуць. Точно, локація такая вельмі змрочная. Так, ну здається. О, там, мені здається, щось стоїть. Що це таке? Check out the ballista. О-хо-хо. Could be useful. Да? Ты не засмучаю, навошта яно тут стаіць? У першую чаргу. Можна даследаваць? Боже, что за серая? Не, ну таких мы хоть... Мы таких уже перемагали. Рук, збярыся. Это звычайны огар, таких мы уже бачили. Оба. Не поспела. Не поспела. Да рук. Можешь почать поспевать? Я ж натискаю. Помрешь.
Ай, не поворачивается. Давай ты потаж будешь наваливать. Бэм. Не, ну мне электричность больше подобается. А где куфр? Если тут ухаться? Ой-ой-ой. Не зауважила. Вся гэта нарэшце нейкая тыпу лёгкі даспех замест цяжкога. Давайте, то мне гэта максімальна не падабаецца. Навошта вось гэта тады тут стаіць? Пасукі, бяжыце. А що у нас тут? І що, і навошта нам сюди? Нават у тэорыі. Типу сховатися, каб ён туди не заскочив? Seems like enough to me. Yeah. Let's get back to Evka and Antoine. Ну, гэта ж чорне так не робиться. Такая атмосфера, конечно. Не вельмі прыемная. Такая сямейная нататка. Сустрэча з сябрамі ля студні. Зайшла наверх, але мама сказала, што ўсё яшчэ дрэнна сябе адчуваю. Буду дома на вячэру. Калі вярнуся з палёў раней за цябе, пачну гатаваць. Signs of a family that disappeared. They might have left more behind. Дзе вось там злева? Няўжо мы выканаем квестик? А чаму табам не... Неў, штось ты можаш пра гэта зрабіць?
Гэта выглядае неяк. Я не разумею, вось это здольнасць к урону. Што гэта вырашае, што? Ён выглядае, як быццам бы неяк вельмі файненька. Ну-ка. Ну, выглядае прасцей, чым мне падалося. Да, окей. Ой, памерла ляжыць. Я паднялася сюды. Мне трэба было падумаць без таго, каб яно назірала за мной праз ягоныя вочы. Ці можа яно так рабіць? Ён унізе на палетках кажа, што набліжаецца пагібель. З усіх дзіўных рэчаў, але ён гатовы. Проста трэба працягваць капаць. Позна знайшла Урса, але ў тым, што яна сказала, было нешта такое, ці яно яе таксама ўжо ўзяло. Дзверы цяпер замкнёныя звонку. Калі гэта здарылася? Я чую, як капае вада. Я не паспею выбрацца. Що адбылося тут? Малюночки такія. Something toyed with the people here. Та, з сімі розумамі. І што мы? Это все, что мы даведаліся? Гэтыя гукі мне дзейнічаюць на нервы. This was farmland and houses. People used to live here. Так, але не цяпер. Ну што, пойдзем уже адсюль? Ці тут можна штосьці яшчэ даведацца? Што? Нейкі вонь. А, вось воўк. And another Fenarel altar. І што? Трэба ісці куды ён глядзіць? Я ўжо забылася, як это працуе. Ці актываваць яго дастаткова? Як быццам бы проста ён можа глядзець там, дзе гэта такая маленькі воўчык. Не ведаю. Тут мы уже были, так? А, яна на нас потрошку паліць. Ой, ну зараз хутка тут трэба неяк прабегчы. А, люди. Это так близко было. Нам трэба там яшчэ з жанчыны, вось, мне здаецца, з табой паразмаўляць, можа, даведаліся. Не, мы яшчэ не закрылі гэты квест поўнасцю. Пра сям'ю, пра якую яна запытвала. Гэй, там такі монстр
Я таких ще не бачила, я його не перемогла. Antoine. Antoine. Yes? Все, я вже Yes, the він Blight хутко samples. помре. They're like nothing we've seen, or anything in the Warden records. And I almost hear voices in it. The gods calling the Blight. I can't hear anything. But if you believe me, We knew things were bad. But if the Blight's being called, the situation's more unpredictable than we thought. We need to... I give you two rain, and this is where it leads. Я вівся, не Rook's запалився. lies. First Warden, Stay away from the Blight and the Wardens. How many times must you be told? А ти кілька разів? Ну, ти мене не пужаєш. Do you think titles and bluster scare me? And your venom is better directed toward your magisters. Rook knew something was wrong. I can hear it in the samples. The gods. She's telling the truth. The Blight has changed. And that changes everything. It changes nothing. Your sensitivity to Blight is useful, Warden Antoine. But you've had more than one snake in your ear. Ну, отчепися. He's trying to help. Enough! You tampered with a ritual that unleashed Blight. You did not know what you were doing then, and you don't now. If gods control the Blight, we need to change how we approach it. Archdemons control Blight, and we'd sense if one had risen. We'd make the sacrifices needed to fight it. But we... The Blight has increased. Now is not the time to lose focus. Wardens Evka and Antoine, are you sworn to combat the Blight? Yes, but... Then report back to Weishaupt and do so. That went poorly. Вони even for a нічого не talk можуть with him. зробити так. Та ну, What an asshole. A lot of people are gonna die for his arrogance. Maybe. So much for convincing the Wardens. We can't give you the order, but you have us. We'll keep tracking the Darkspawn and the собі ми, Blight. напевно, недовго We'll do what we маємо can. на своєму And if we боку. learn the gods' plans, you will too. Эльфийская богиня Пачвара тяжко працювала. Яна взяла Пачвару тьми і зробила їх яще горшими. Теперь у яе і Эльгарона была своя славная новая армия. Обученные боги были готовы. А ми ні. І у їх була мета. Так, я ще один квестик у нашу скарбоночку. Звісно, я навіть не уявляю собі, як ми переможемо гэтых Ельганана і Гіленейн, бо зараз все дрэнна, ми вельмі уступаємо, прайграємо по ўсім параметрах. Будем спадзявацца, што мы некую зброю адшукаем, нейкі шлях, як іх перамагчы. На гэтым все по моей серыі. Дзякуй вялікі вам за прагляд.